chire so oboso ye nyansani ti se me computer man ya Agradaa ekuno nyi wasumdue waso anya sa ade bia Agradaa atoto ma wo biada oba ba sise nyire fide mo oba bia wo pemi bia me bia me kwai bra afi what in your make na men kan say wo dia fa wo nsem me nya e mo se maye etifi na ko oba bia mo wo mayere na so oba bia wo de mo se me pamenti wo peme no me number is 0244 57 1050. Ebusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan abewremu ana aso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem enonchi enene me kanfo prophet Dr. Abennego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji Nyankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu eronti onyankopon enam ne so edi a new spiritual science technology edi ababontin a ye freno eye castoplanto technologies meba cha wo hwe prophet Dr. Abennego a owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities. Medofo mi wakwa aba e de ba too much GHS so. Ebusiafo Ghana wahala dwumadie na ne de to aso e de amamu ne dwaso hema magie agua. Ensem no midibi ennam na Ghana ha de aduane na wono a yennie na so wasam de ba de obi abetwe atere de abedibi. Meka we de akwa akwawie sen. Ya maame evangelist mama part bra na wo ya akomadwuma ya chese nyame na dwuma ne wa ba befa Kristo. Dodo na ye wo madwene se de afi wo de ne ho abata nyame na wo bedi sofu de woni ne ku ebebom aya sode amane ma aye kama pa ma sabi abusua na timi akofromfrom na eno na besi sese mre ya mama part sha sode ase enya de ani ku atu ne nan de asi na aso dem hoda eno na Ghana fo chese na maami wo ye konfo krampo na wo ba ne talking point so ne bedi nkomo betwetwe nkomo na ba ne san na afi a wa ya asore na afi ne nyina no wo bia hu ne se wa fa nyame nti ese de woni wo be yadwuma pam e de apagya nyame ahine na nso wonsi aso dem hoda erunti wo kasi sudua se na wo ma asore no epagya emmo ho musuo so beba esan se wo ba wo be pam wo de afi aso dem ho ensem we betu odwa pa na Ghana fo se na chese bibi wo ba bi na da bi o se wo yira asore ye papa anka wo nkwa na nsem we ye ba bebo awura mu ye nim bebre de fa ho computer man be me ya domosukom na ye ba wie no ye nyina be hu nie ntia ne ku na ntu ne nan emfansi aso dem mo ye twe hu simape ye ba ye de nkomo na ebe hwehwe so Ebusiafo me sanso emu akwa ababia mu e de abatu ma GHS so afi ni wani aboso na wa subscribe ne kama e de ama me na afi so like na share on all the social media platforms no so computer man aye crowd e wa hamun kame ho ne ma na kwa aba odifo ye mu akwa aba de batu ma GHS so ya fefe na won te say Awurade adom na nso e Yesu nti me ho eye pa me hu se ntafo o mo je kwan bi aso bo ntafo amen e manisu ade hu nti e ne boma me na me so manisu ade hu no sesen sa won so be won tafo ana sesen me na odifo sa de ne nsam no atie no ba won tafo mate hallelujah mate sa de nsam no asi atie no mama part asori nsam ani ne ku Ghana force wo mo pensam do bibi on pese wo mo wurawura mu na asam no enye saa kra na saa no on pese wo mo dwen de ma wo mo wo hwe nsam so mama part ade atu dwa ade afa ne ku se asori ne akasie ne wo ba wo be pam no ne kwan so anu na kwa simple sa sem we aye konini ene besipa ahaba kunu ahaba ne besipa ahaba yetase wo ne banya safu on sama ka se evangelist mama part oye me ameba yeah di ye masse ene be ma okay be ma no ni me ho agro or respect me ohun mi se obo ni mu asema mi se na men ka sama evangelist mama part but me kan ko ka me esa se mama part na se na Agradaa forma na Agradaa who time p oh my Ghana na ye kan okora pa
nke nsema wo kan nke no kure pa nsema mama part e kan no kure pa wo e kan fa no kun e no kure pa because ebesi dai Yesu si de oni mummu obo ano hwetimi no ni afa me de won se me kan ko me kan ko sisi tie pepe meaning evangelist mama part o amakwata ho apostle abana a prophet baya sori we nya aprakumo wonyina yam se makapen na o hwe ne botae a no wakasa wo so de to aso da na sabe no wa akom eti na wo hwe se nukun no benya baabia ya aso na nam so am wasakira eti sabe so nukun so wie babu school a o pasakire ho pasakire na ese nka wo wisu nimdie ni nyansa na ni tofo bo ha that opportunistic art na ese jai the Agradaa can or 100% correct. I did the word shimmy I want to say. The one in answer. And may I come for back? Mukuna no. What you mean, no software or you spiritual father, me far no. Ajinum. I'm a ma I convince me I'm a massacre. Me ba spiritual father na sorry. I'm a spiritual father na according to Agradaa was simple ba na papa no say why evangelist. Esi edua granting na chese ho na evangelist de free oshase tieni o na wo papa wo share ni wie na ya wo begya ni kun na ma no na wo na kotro ma bra boso ko aso da kase a wo so to free pa life wo si ho masa ba ne nkura ne ntafire kom wo papa so na kipu Agradaa kun no wo edem ho nti Ghana fo so kasa ye maame dodom no na maame no se wo nyimpokura no a wasakira oh me point no wanyam kuma Yesu Kristo ebi no ko ba ma na se Yesu ya te se ebi no di wudi tutu ahonfin yese na na so na wo mo wo si jai se eyemedin kwa na odi tutu di ahon ye de bai munyawo enti Agradaa sakira benyame mu ensamanfo mpopo dodo na nye atiatefo medi sofo atena mu wonyansa na menyimi ye ntimi nyansa na eto na mekasa Wobei ebra ye twena boso wo ntimi nya sori Agradaa ntimi nye sese wotimi ya amene o ni pa 100 wakona nimo ni nyina ni kuri wunsi ho yegu obeye ni mase Agradaa mfre wurade Agradaa kura dwane be metu obo ntimi mi wa no wode kamera to so na ka bibisa bi o me ne me na wo ho na bi ya se ya eya ware 70 obi mam akaka bibi keke pese debi ada na ajankuto ogu mani mase o social media se me ne yire na me fo ya na magya mo se me frɛ ya nya ya na me frɛ ya me tutu speaker ma me yire kasa e ne se me yire no defend me that anger ese me ba ye papa yi ntimi defend oban so wono na tifie ho dam pa ba ko so sori nante mu pia edu brada wo kwa sori a na wo dware na akopasa kire ho edu ko sia do kwa asori a na odwa na akopasa kire ho ti pasa kire no woni mu nyansa se hu ni nyansa me kan ko kire pre yenti a woni mu nyansa no se the moment yan se mia medi sofo ache ya pasa kire mu nyanya ketu o menase na me di sofo 28 e kan se December ebe na 40 solid years 40 years me see mo ache me classmate Reverend Owusu Bempa you can say Reverend Owusu Ansa ya what is the question no makana kwa chiro your classmate bi ni Prophet Joshua J kwaku apreku your classmate bi ni kumchacha mo Reverend Ebenezer Dakwa Yado your classmate bi ni Apa Life your classmate bi ni Reverend Owusu Bempa no sare for mo nti esi mo yenye ne ma mi hyawa mi di buoni ni die ma abre me ho ase adwuma ma ya chepa so for metri no bebrebe eti se won se obeya sakira won sofo na ese nka hu nyanta se ne ma frɛ obeya ni be ma wo me na asi me hyira mo ko kan yire ho na mo ntia so nke buoni ni die no nka papa kyerɛ no ko benya wa Agradaa ni kunu ho mo na wo ye sofo kwasia mpanyi jimini totonjie odifo opunsike Agradaa ni ma wa bro wa komu nyina wa gye sisi ho hawie etu sa ke punu nti akora na basa wate no ho ne nyame afre no no na de evangelism man no esen ke chiwo papa because we fira komu be na nche be na ne fa mu nanso nsa be wo de ama no
And then Yamia would repeat here, do my kama. Median I met Agradaa a chin say, oh boy, yesterday. So Bobber Kunedia coming come back concern himself city. But to follow so boy, yes, you didn't quite dear. Me, I cannot grant you, I say, or yadepa. So a flower, only put piano while I judge you, but me I judge in a da. A ginger may because Bible is safe already beginner. To be so such a so such a young one, him. So far as your crab Bible, no, so not coming up, will be crying so many people who are Yamias and walking to Chania one by one. Yes, I won't hear what they say. Mr. Womaka, because Bible see a boy is with dinner, and could to do in an alcohol talk that at a map to you. And to what bear me in a chink or what that? What my action when you're not also. What's the so what this software, baby? So you didn't put us a sub in the Suban Pobina or fire. What did the cover them? Now, what time it's Jacob because one hour credit card, we don't have more credit card. And I will sooner with the baby, yes. Now, when you were bow was I financier, after so like a sea life, I saw the welfare, a boy. Tas I had 2 women, I was with you. My mutual benny, a woman. Your video so I was 7 yet. Now, when young son, what do you or ban anything? But you for one say, man, no, ya not a binumu or honoma, woman, says, Sabaya. And Crawford and Cannibal brains in about what every pem one every pabim. Bible so on a ocean, no musu. Dear Choya was to say, how are your software, where you train and ordained pastor? Where you have to saw that you be crab or pata, crowd or be crab patacra when you have been aquatinum. And she knew Kundi. Ay, Nessa, where you are conformed, what was what I saw 9 billion, our life for. 9 billion. 9 billion cash. Eti papa ye ntimi ehun nim de ni nyansa se. Me fa sa akwasu atweme yele se ne oba nso fi akomunu mo ba. Wonta na chi. Eti Agradaa na se mama part say se ne ku na ama no de pempem na du time bi. Ah so na ye yie na fe ne be ma ne be ba. Obepam na. Odika. Onu ne ya adwe. Ah na kra ba ko pe. Na ho na enkobre obi huhum obi kika. Me oba ya me ha mabrei afene sofo bi beba ma agina na oba menyo because ha na tima biye edom ni bebrebe e na eba nti afene oba ede wa me no mo brei na mo ye nsore ma no na me pick wo mo no ma hye wo sofo what you say enti pastor kire no wanya de esu man se wa so dem wo nyina se konfo garden to ma that time comes cannot dia bro enti ne ya nipa no be wurade nche no sanka pesa o maintain dignity asofo panyina nka ne kunu bo gya na kwa mo koda dada me ha wo ye adwuma adi me na ase 2 years pe mabusa ase obaso obatena ha obasa o te ho ana me branch ma me busa de nipa ne beka no me boso mpere mama na kwa na o ka se be branch ma na obedi na me be branch ya ma some branches bebrebe more 77 branches 77 branches bo tachima ebi wo Kumase ebi wo Sankro ebi wo Berekum ebi wo Drobo ebi wo Tirigi Nkwanta ebi wo Damanko ebi wo Dambai ehefa mo ba ko Nigeria mo ba ko e France mo ba ko Germany I hope generation 77 branches na wo yire nyame ya dom na wata so that dey see wo kan kran kan credit ma 9 billion Nasa oyiru kwa na so wanya nipa nyina bepo no a yo na eso so no na se so di for de wu kan kamia ese wu kasi sudua se anya dia ni ku no boa ne bibie se pasa kire no e na ase ni ku na dwene na odi for be de hu ne se sa na neti sa na so for tie e da me hu pasa kire na mu se adwemboni kura adwemboni wu e di enti na nimu no e kire na ndi otimi hu obi anim ka ne se de ositia de kire no na sa me wani ene ka me de kire me wo ya bayifo hema me das so agitum me nyintum kra magi ato ane no wan ma wiase nya hu sa wo ya bayifo me nya bayifo sese ne wo ka se wo otimi hu no obi anim na odie no enti pese mi hu ne se no anu no a abena no kra ba ko pe asofo no bebre di aboro ne hwe ne yie obi kra wo na ase no wo ya ade no o mma no kwa ma onya adwuma yes obo kwa na sofo kitu obo wo na ase na wonya opportunity wonya favor won so mananim
So for panini pio no sakra na ya adwuma pa. O say e won twa so me ba. Ate. Me hai metimi betena ase na masofo ye adwuma. Ai ni sofo keto ha. Obi aye sofo. Sofo keto so obi aware ye wona ye ne ba no friend sofo keto. De nyame ade adom na ma no. Wo ma ne kwa ma oye adwuma eboa obi ko nyanko na da bia betimi aba platform so. Na no ye opi ko fi gwa che ye na ka me ba mo nso kwantimi amamu. Me da kumase. Saturday no na me ye live e wo me TV no so masofo mienu gina ho ye ne pepepe. Me ba Sunday me di play me bedu Sunday na boy 11 na su oto kigigigi wo mu teachings na ye o me ko TV so me be na ha bo ma se gay ni bi gina bontene kwasia de ne nsu ato no na asie ha ne suru nyina ye ma ni pe gina bontene no e bo ni pa be 100 na je se me ni ha metimi ahwe wachi ama nti senka wo si wo mo kwan wo niam bi ho a enka amoa enti na wo pasa kire yi konfo Agradaa baba ye nyamsum ni nti wa ne kunu sori no ma me ne kwa sori a papa ne ma bi na papa ne betena wa sori ho a wo ma ne ye boboy no wo kire no wo ye nyansani odifo wo se sembi wo na se ya sam no me kwa ne sa wo sembi wo na wo mo nwura mu a ma ba wuram ayo wa ba wura mako mu ye tua mu ntini o kire na wa nya de proof e wo mu se kire na kidnap wo na kidnap papa na won pese papa na beko o didi no na ebia sabia ma no se yenye sika bebre kakra bia sabia na ebuosemu ensoso etochema kakra esa ba ma no ntimi ntine fie ye wo preach bi wo ha de kwa so de ma hoto wo be sakira meka no kwachi na wo be man sanipa nyina kra no andama na wife wa wo na abachirem ama nipa won sa me yi oye correct sanipa nyina kra ka se wonya correct a wo de no mayiri wonim se dem suba city me wa na maka janse mani so ohye me kam nsem pempem social media me kam nsem uhuna nti ono no wudi matem ono ha no because onim dada onim se how ye ya kra na wo ko yes now the last 2 months social media atemni me video atemni ne 126,000 atemni manfu o mo comment here me compare me compilation no sa se me ne to ne ye ayo ene ye reply bi oti adwuma na ya oti adwuma na se na se ya me ko kan asem ya hanke ya be fa makwai me no nda ho ne frame se me mra oti ase ya no se me se me ko ada se me ba fia na se me ma o se oke nyame nkan mo wa kaka no frame se wo ba na so ma na me se yesi me na e kakra me se yesi me mra no se ya me ti adwuma na se very simple eti no ma bi wo ha wonim se de oba na tie e na wo ba me kura na oba na ware separation ba na wo ko ye na asa bai na nipa no wa komo bata no ho na oba nyame mu na atwe ho ama ye nka no kuro ye nye sa enti ma se bibi e na hyemu tua mu nti enti me ma abonti ye tua mu nyina ye pasa kire na pasa kire wa mean dada na wa ye obi ana me mean no me mean de dem ye ne se one for the rightful procedure so what you say evangelist Agradaa party masachira so do fan chechire mu kakra so far the apa ho because nyame mantle na besi maame no so a otimi preaching kama nyansa na me hwe ni preach bi o YouTube eto makoma so say eh kan ne me a na me ye de bonye nim me a na me nim na ne Yesu aye besi I was shocked yes abai pa o probu chire wi ase nyina asa de ni pa kanye sa na ti sa wo ye sofo chira udi chire no chire ma mensene sa na obaso de ya Agradaa na niku no na chire ne bibia ni ho bia je chire ma mensene na betumi aka chire me wa kwan so wo ho chire ho akwan chire na kwan ama ne ma ya kama chire bedi machi de ja wo yire chire enko yira so de chire mate kwa tene ne no so na chire ho acheche kwa eto ate mi anka ne so ma eba je so because you work an enokre e be ya say wo ba no fie na wo be me so de wuti o wo dress no kwa asori a na so wa hye coat na so kwa asori foforo na wo ba na jo a wo be de wo fie o to be didi o be fie me kwa nka mapam no enti de ya na Agradaa e ka no sorry evangelist ma part e ka no odika nnekura ne ba akopɛ menta na chi olimisa so wanka ne ya me fa ya no se na ne ade no se so mani ade
Ngo TV mi so mo TV. O can do nka meka do. But so obo Yesu di nti no me ne ntam nye bone da. Da bi am se me promise. Me do obo Yesu di no oba nyame mu nkyere. De oba nyame mu ache pa no oni mu de na mafa ya no. Ma tati bia ma me de ma so am de o ma ma no nwa na obusuafo nyina be ka ho. E na ma ho ye hu. Na o de ka ho so mo nko mo tuo mu ba bia. E be de ntokwa na ye de. O kama me de o ma me no o ma me no papa. Beba be shem o ma de nkan na me de wo yere ni wukunu. Ni wukurum wo bobre na me de kan wo de wo abon se ma yew. What ya say? Nti no kra ba ko pe abana. Pasa kire no o ma na dwene mu no. Animu ya so pana sumdue se sofo na buo ne beba no ho a. Onya ne kwan mo wonko. Onya ne kwan no wonko. Because anya sa evangelist mama part e de papa ni betwitwiri fo de twitwiri fo so a eye wono a na pe na odina ni twitwiri fo. Na odi for mama part am make statement bi abo eye sofo ni din ewo mu se wono na eye sa na e ma na. Ah bodi wom. Wo ewia ma no kwai a na wo e dorim. Ye evangelist mama part e kana. No kwanso Ghana for men condemn no. Eya waresem. This obey public figure. She's been discussed all the time. Na somebody be ma beta keta ba ko so asori. Sanfun so pipo nam de ewa. Ka kire me ye de say ni say. Na me pa wo chew. Na won nyina won ka. Meti asori woni machida. Social media di matam so a won defend me da. Wo so ya na wa dress ntade so a de mo so no me so wo be nam toto fa ma wo de wa ka no kore se wo kunu ne me e na me fa se be ka fa che wo na wuyi eye ya na nsi ho mu bu akonta me ni wo bi mama ma ye nsi yi mama ma ye hwea nka wo nka be yo de enye me de na che se pa che se me mpewo me now nti je evangelist mama pa che ka no o mu se ne ho ahi wo Ghana fo bi ani so but me ne ho nya me so far so kura Bible no dey o ka no kore no di for who be here say social media nsensem ne ntokwa ba obe ma wo du hu be wurawura mu wo sa na e ma ni mu ana ye gu yire ni mase and just some small aibi evangel Ghana for ye be kan say o yire no agya o yire no am ho sesa no makọ enye no kora wo tifio e kan ma me de video kura na wasi a o kura wo kọ kitchen ntimi no na meba hello fellow Ghanaians ne mo amose me ne me yire me ye nya ye me wa ha e be ma blogger wo ti wo no be hu se wo ye sensa brasem obejai what the come I just as on social media nsem e na akọ yi afa so so a ogo kwa so na chese kosi enkosi koda nkoda na sese ya no anan bi ne wo se e bode kwasofo kire ho ene ne kwa kasa e manager ye Mr. Oduro Krantin anan sese de aduru de mama part aye na adwene se ni kun si ho pam na anesa Oduro ha pepepe kire hi woni ma fi too much GH kire ma mensene afa bag no o ma o kwan mara na nkasa o ba kire ho kire wa de kire nti wona wo fi ukra Samum ya de ebinu madinka honum na sa ne ma na koso na say wate na wo ka ne sa kire no me di sofo na o mo boss ayo menim no pa na wo sogu na no no ono kwa ne di wonya ne case ya metulufo asofo panyine wonyai evangelist mama party kuno no emma no ne kuna yire onyai no ma ne yire no ne ko yenya medwuma yes sir eya on say evangelist mama party say ahwele na so ne pagya ne kunu ba wa secondary nyina bebe eno mum be ye ebe worse situation the earlier the better hwe eya okreba ada edi mi birthday mi twa plenty kiti fra buchi bai obedu ye 3 days ansan ye birthday no na mka ke so onu ha ye 11 na metna platform so ntimi twa cake mi du ya na abo 335 ma no kwa mo ntwa me bufu no sa da no pa ada ntia na natari bi ye say ye no pam ye nsa beji fo mo pe de ye pam ha na say ba bi chi no den ko no nti o mo ye ya nsa de ma moto di akwa mo makwa ye na msesa ha se de na sa ni ha oba ye no e twa cake ni ma wie na wo twe na makasa no ho da yes na senka we twa no se me di kra me se me ni wu sa mani
computer man ya wo a wo ti hey mani oba me mama enim me se mini mani oda wo prekwa go fi abojira ma sa sa wo ni je no ohia so mani oba man fa no won kan da ta mo se twa plane ticket ko go di bo su mi ni pepe no sa ba ansa no ba ye media na me yera ho de oh anu de ene kwa so anu no na asa de wo ani oba for the second time no me fa so de me fa mojadu da bi anam ko 9 times ani ese yare nka wo be wo ko yare nka ye bo ofu ere ka di watu mu ayare ma he de say 9 times so be bre me they be sa doctors yaso be nya every day ese okusina nim ene boa obi ka je sex na ma yare stroke ba oni onim nyansa e ma ho ye fe e ma moja no circulate wonyina ye hunu sex bu sa medical doctor bia said the american semboa no kre na me ka tira no what to oba second time de me fa no said me fa moja duro na se pa no wodo na watwa plane ticket abeduru ana ni nyina akoba ne sa se mama party ne buofu se ni kun no kura ye ja ne mo ba so de mo kura won ti ase e de asempa nyi etimi aka che ma part ama na adwene etimi asesa wan kan sa wo okay so ti video no wo se ni kun no ama sa bra wo bre no wo keto mu wa ama ne nyame ya adom ne nyame to nshira bo su gulu so mana so de be kakraka no mu bu ba pa la kwa so de ne mu wo waja janche ha ni kun no hweye na sa bre no wa ama no ba de ne sika atwe bebo se bufuo mu no wode ka ase enti abufuo mu anse be ma bia wo ye nyansani no enka wote ya pentam nti we nyansa no me de ma sofo kire na o hwe mu se dia Agradaa e kan e nyansa se na atofo sa video e bedu akire bebere ntima se betama ka no kra kire wa wo hwe me no wonim se no hwe na me ka kire eya munya jimi no na me computer ma e da me wo mu ba fe me eda me wo mu ba carry because me no kra ka no enya komo atamia mu dimi na no kweto do sofo kire wo didi Agradaa ho kakra na wo wi ne wa busum sika because we nya papa na mo wankwa abusum no a oja ekom ebekum se wo firi mu wo kire se wo preach ni yi won se ka me enu miensa me mo de koy ka de yi me enu won se ka abusum me enu miensa bia e fa je so ode me yetena ka mo santofo di akire e de fa nkokọ kwa no so wode ko hin e ho sika na bi na e firi wa na ode ma pasa kire odifo na nunu ko hu ni wote ni hin o se ne mama part wo ka se na make wa boa mo so dai se wa hwe ne se nigufu na se ba je mama part ba o se we me na mtoye o be sa so de mo no manyina na kire na wo kire no kire ma me mfa speakers kire ma me twene kire ma me mfa mo gan o be se na wo jimi agoye say Mr. Oduro Krantin the adru no ye on penipa bi ma wo mu konko pacha na afe ni won kwa na se de ensam ne kan ye no Ghana for kire se mama part so odi hunahuna ni ku keke na wo sanso nya na ade back ana se sebe no kretrodo na wodi etu dwam eni kretrodo we chopa bi eni wa ye be fa nipa mi akọ osofo wani ate no na anye sofo kwase ampanyu dwunchi a wagimi ahoro wani ko chi no ntempa na wa frɛ executives elders and pastors ma frɛ ebi emenua odu ye do no wa besom ya che asem na asebro be 10 to 15 years ebe no mu adu sesi de be ja kwai nya peta akwankwaja no ja me kwai no ko ne yere wo asa esenye sa na apo asomdue die opo asomdue die na asese na bekoso kipu no dia the ma wo kipu papa no the more so na woji atemni na se Bible say ne bremu e bibia fefefe enu nti afa ya nka waje mama party se nka sa be na sese ne ematimi ko yie de ma no sa be susu na Bible say obema bia no obeja woja no na wo de ho abata aye no ma ye ho namba yes say every successful man bia no there must be yes to every successful woman bia there must be a man Samu vice versa nti ba yi edi enyina mu na o si enya be ma bi o gira na chire na wo ba timi ato atade ahyew na mama party kun di adwuma na we o hwa na dressing o de beba me baby mama wo Germany friend ma metin so anama sori ntade papa spray papa me ba 12 years na nsen sika o free Germany ba ye wo de ma me no me sesa almost 2 billion
Kwada ka tisi etia na ka boso bia na wabobo na ode aba me back 12 years no we medical e wo Germany nti ma dodo ahe na nya me ma dodo ahe na nya ma tisi ye ubanya se wada na wo esogu onu na ode oba na timi akoto aso da ama na billion wode ma pala bi ko si bi ko biti bi talk ka Genesis bi ko to Revelation nyina oh so fi Genesis ya na wo kwa ade twa to ne Revelation 9 billion cash ebi wo mo wo de o say me kwa aso da no nti ma am no di ka o mu se Ghana for time de but wo nko ade yen ka no kre se o kan no social media na wa kan ye no ano because ebi a waka ofia na am tentam nti waka social media eno na obi ani asa waka enye se Ghana for time na ya na wo mo no nsamba wo mo di nka kreti wo mo de ka ho me hwe se nukure trodo san se ya ma media Ghana ha wa beje ho ntere ha edi ebinum kura kire se ya so twenya me de ma ne kakra bi se be ya obehu ni se ewi ase no na ho kwa no so nukure bi betumi ya wo aso twen be se ni kun awanda dada na ukuna aware mi kun so na miku mama so dem so ya so twen se ebra wo wi ase no niema na wo ye no afi a obenya mimu no eni wasi wonya niema totoro so de se kakra enti sa na wo ma dwen ye wo de wo mu ni wo benya mimu de onya ne normal easy yeah nsema be kan gu so afa ni wo be hia wo de se emu nketo fe na kase ba nti na ba bo se ebere mu edin be ba nipa beta ma be se de obegina koduro wi ona be man kunuma boti nti eye se ne wo be kan ye ho ye no ya fam nti me fa ma fam nti ama ade e fa na nimguase na timdidi ni fa ada na nsa ye mfa ma bebere ototo se ye kototo social media se medi wo mo meti ye na mesere enya no kure nso ebu a me di me ye na ma bie video na ye ka me se mfa mo bi wa live na shem na me di ni etie yes Sami yiri nim se nte saa na nte saa de na oba ba na mkodi no na oba kwa obanya se medi wo memeti obanya me so ba asaba na okay obanti mi ansura dia amfade ade dia akoto social media so obi adi wo abekwa so me ni wo me de me kana na akire mo ne mo fanto muti radio station bia ni TV station bia YouTube bia na say internet e bia ni ho a wodi me ho asem koto wo se wakodi obi wakoyi obi bia mi kameda akodi obi okobu obi wayes ade a be kamen se makofu obi yere anase me gina duro so nya beche me mafu obi yere makofu obi anase me gina mafu obi ram ya cheme anase me gina duro so nya cheme these are the two things sanya sa akodi obi ese die se de se nya me kra ne boy ya no boy edie Saba no kwa na wo TV so kasa na mabato a wasa di TV station so wa momu nyina na esa de wo ye di asa wo beje de kokko na tu me chese se die nko na ade me ho asa beto so tie me di ade a ene wo boa me me ye djuma me urade me de me honam madinyina na wadi de bi odi for de odi koro de ya abrejai wo ye djuma menya me yate ase na wo de wo honam mu nyina de eno no honam mi wo se ya so dan eti honam dua na twi no me ye djuma me urade me de me honam madinyina madinyina maka kote asem wa na me maka no se me so me maka kote asem madinyina ade ben ade na wodi be ye nya me adwuma me say we na mko kan se so for pani won say meti we obi am wo hunkunkun mu won yo be so ye nyina ye wo hunhum ni wo hunhum ni mpa kire se nyame si ni padua na ya so da me ye djuma me wurade me di me honam madinyina me ye nyame wo se ni ewusi ya wonsa no wodi fu nkrofo hwew na me se mponchi ni nwan na ehwe me omo mo hwe me ni ye nwan de o ye gan onum na me meti wono mabo mayi mu asenua mu me suman te support ade a ye fan so ofere ade de me computer ma bi ni mani so nto ya blogger no sisa computer ma na wada computer ma ya azan computer ma agi misika wobu me to ha obai na se uswaye na nsa me wa na wo ma bi ba ye safo me ba ha no be 2 years be ya kwankire na 30 million anya adwuma nti me de akọ radio bi na mo ya bo papa si ampanyi
we ya papa me yesu ebe kura ba ja kwanche no obu nsa na du nsa koso mu na ase wo kura man ka o na we obi ya kwankyere nso a wo mi hu ye de se nkasa be akonfo no na sa moja sam no wo mo ka ho asam na sofo so de na da makwaka moja ho asam na maburi nsa se moja na eba ese bia na holy oyam de ma ho nsa koso ma ense na me kwa me ni mo na so wagi me ho beti na kokole ebu se wakotua sika na ko wakoma yare ankotu sa akwakoje wo ya papa sama wo ka ye se wunye yesu na se wa woni nsa ade a wo de mani pa na enya sa na me pa akire o ye de akwankyere ma na wo ni yakopon ntam no kuradie ni ho ayemfa na de na ne wo beje won kan kyere ne se woni nyame ntam nyi na se me ya akwankyere ma manfo so ye adwuma nti so wo de anya adwuma ene kwa me ni mu hu ye hu se wo ba bepa ye buye na me di na temfu suru besi fom di ni kunu kwase yampanya ntitua so sa adwe me di na tema wansi ya biem ni kunwa hu ni da woni obi nya sama woni fa no na sanka na nka ni ku ye be ma papa nko botu no fono ni kunu kwase yeti etua no kwase akonso na wo ba wankra enne motuo mu nkonko ne wo ba wankra ni ku wankra kuna wo yo ba papa nka obe ye wei etimi sansam wo bu me woni mada waye maza eno de mfa oba wa Jimmy na ya na ye menwanwa sensem bebrebe wo wiasi se computer man ya mfa za na ye de na ade wo ye bi pen wagya ya na je woni me kwa azan wo school mam certificate no o ma abonte no ma gi mfiri nsem na nane nso de ne ya ye menwanwa me ne me re na eda ya se ye domo nsa da so ntakrache o ja se enti the whole Ghana na se o man Ghana mu asofo wo na ho ofe enti ne de sa na ma ne hye wo me te kokora de so bi bopet wo hwa mi hwe ma hwe me nyam hwe me nyam ma me di gina ha hwe di nyam de bo me look at me what are you talking about be ma 10 gram what is me me dia me nyam ho ma asem because me ba ma de no huntimi ensan ko but me nti santi me nyam ma de sa wo ba ma de ho a huntimi nko e na ma me yire ka ho no enu nti wonya ne basabasa menya ne basabasa na se wo ye ba to wonya ne basabasa menya entwema no nkosi ba bi jaba so bibi ha ho se nyina na enkomo na ye wo dia wo bibi ba otirim wo ba mama me de mensa bubu wa yini no mo kama ni nyina ato agu me ye de be ye de dia wo ka ye no enu nti ana wo hwe ye de ensam no be me pa kire se tie wuti wei wo pa be so hwe wo na me yiri benya ntopa me ya nyame nipa me ntimi ni nyame nipa me de me yakopon twene da bi wo ye osofo ha wo kanya me nsem ntimi ni wo nya sa abone no bibi ba ti wate wo si etikopo ebra ankura wo ya ate ni fuo nyina eja okodi he gake sa bre no na ye nyankopon na ne wo mo kasa na che nyame a woni nipa kasa kora di hwa na ye ni ya ni nipa kasa enti wo ye gitum na de mi di twa ere je se nyame yiri ze fi so odifo enche na nyame ba se de na anu ye posti Jesus gitum na fa ho nyame odifo he me fam gei pa abna odifo me de ensa wo fia ka to obusu apanyi so fa no nyame na ka kire wo mpana kwase ampanyi no so mfa no ewurade na ka kire me mpana kwase ampanyi odifo yamfa nsam no ensia yamfa nsam ensia me fa no ewurade aya samka odifo aka me ensa bia no be mama ade ho ye babia na nsam no ye ka me ka sa wo ba ye no me de mama bragune e wo se wunya botere na wo chire mu maye shire gu me so dabi na wo se me mfa mo ewurade twesai wo se twe eno sai se ewurade no ni mewurade kro mama no ansi me fa mo wo se me fa mo wo se nyankopon na se ho nwuna se na mo hye ene nyame na wo hye ni nwuna se no but nsam no sa me ka Ghana fo na de asoma mama no nsi Ghana ni bia wo so ye be ma na otu akote ne twa no o ma mani me kan kwasasem kire me ko bete pe wo de ado so ma wo mo nteme ga ho se me ba me no me je ne se de etie bia wo je se de ne ya asotro se etie bia asotro no de je se de etie bia de wo ya me ne de me na moa so se Ghana fo na de asoma wo yes ya duma no ya pata fo so ji aba ani me aba we de menye eni ti na wo de tu dwa na o mani pa nyina hu ne se de ensam no asiatie no so fo kire wonya Agradaa kumo nkwa ne yere ho na won so de na wo mo keka no anya kro no o mo se adwaman no
wa mu so so mfa oma no ntwense say niam bi wo hono ma enya saa netie na fa o number so ka ho oba bi a wo pɛ me bia me bie me kwai bra afi what in America na man kan say wo dia fa wo say me nya e mo se maye etifi na ko oba bia mo ma yere na so oba bia wo de mo se me pɛ manti wo pɛ me no me number is 0244 57 1050 0244 57 1050 enya WhatsApp ofra benya me live mo wakra wo jajanse oba na wo hwe na pɛ me fa me ka obusua ho anam do be ka me oba bia pɛ bia bra ba ji sa number asana fe sofo kire wa ha wani se minim se de ya meje me die intimate na se wo wie kire de na me so na eba sofo kire so obo so ye nyansani ti se me computer man ya Agradaa ekuno nyi wasum bie waso anya sa ade bia Agradaa toto ma wo biada oba ba sise nyire fide mo ya keka mafunu ya keka ma dampai ye to so bi wo ba ya woti hai me kan pra kire se wonim na Ghanafoɔ pɔ mo kwase asemaka no amoma nkasa mfa ma manima mabusam na abagi aba da obeba no menye sei na mu bagya soto osofu nyansani me na maka mekire osofu nyansani mo aboba madi ti ensa ho wa aboba madi na me ye o sei na wo ye me santi ya na se ne wa na wo pɛ yeso wa no ba na won saba me mfama no ma mfama nsam Ghanafoɔ na asoma me sade me ye ne me ye manwuma na maboa me man Ghana sade nsam no esitie no ai de ba ye no fo adwenchefa comment section no asefama me computer man adwenchire no de atodwa no so fo ade bra ye nyibobo ho na afa ni emantim nya kama mfama ye afa no ani abo e channel yi so na subscribe afa like and so na share on all the social media platforms na so e dia me just so ba ko pe edwa so hima makwa